Asie senko wo mo amene enhwa akola no akola ne hwe ne susu a wa mwame me bosu a oso be fa akola no atukwan nti GhPage ne kola no ko ma ni nwie akola na wie ne results aba me frɛ kwa amfrempo ka kire no o me fa akola ne nko school wa mfi me da wa mwame na me de me ba ko school no me de ne koye akola su koye home econs e ho ka bebre kwa me frempon enya dia ofi me nti me de ne kwa one of the TV stations ni bi omo fra no na he okotu escan kakra me kura minim de ode koye afi enu achi no enya dia akola no ofi me papa bia ena waba wa Ghana ha say akola na chron so hwe awie ya hold ayini bi e ba ya no matwam ana nso omienko register no enko chain of deck ene echina omaklosi ana nse saade akwo enko register no enko ye remedials kwa mfrempon say me enkoje bosia me susu ene me ni ahode me na mabu me kura crutches wa be ya efro na anu ada bua me ni afa kura ni nko school a enya ade obefie me ti me ma hunsa kwa mfrempon opeso odi me abro na odi me ba no subi o tu kwan so mi sika wo ne ho ana mse onfama me na me sumi fa bi nya adwuma hwe akola no eno so enya de a ofi me ena me de aba se mo amuka bia eba mu no mommoa me da se oba pata konado na ya de kwa me frempod ya sembeba na kwa me frempod ya sam esi obi abuhwem anya asam ketu akra na kwa me frempod yi wuhia no wen e pa cho mi hia no wo enkran no mi hia no akra wo yankran ni ana me pa cho da bi me ya santini wo kwa ya da won kran wo hia no no so ya dan me ba cho me ne madamfo me wie SS 2001 na me ne me madamfo koye si yakopa adwuma aye nti yakoye na kwa mfempon no so oho na me koye de na onya adwuma bia nti onya adwuma bia de wo na aye adwuma nti wo na ahwe be ma no me pa cho ai na me ton pa no nti onya adwuma bia da kopim so wadi tu kwan no wa na wusogu na no kwa adwuma ko bre wo mojani ko bom pepe benu aduane di sinanimu bia koya ya ni se me ton pa no me yesusu nti me giska no ene yakofa rubber adumara kwa no edi etu nti no odi kwa achi na me susu me ton pa no me senya ska ni biem ka ho nti ya de 207 ye lodu a robbers ni guma iti mi di kogu kade ni aton ya de kwa oda ni aton takra de Cape Coast ya de ni na musa nti ya ba ko foridua ho no ene oye se ebi makoye ntos e okumawu na esi ebo mu ma mu de kwa abrochire ti opese onu so koye bie na odi ska no e koye ti me so me ko ton pa no wokoforidua ana me so me de hwe me ho enti obekọ ne de ne ma me so ton na nwe asase kakra na odi me so me sika no ka ho na odi koye enti wo sika no sen na odi ka ho koye Sata no be 21 years ni enkura ni ekura be 8 million 21 years na ni 8 million na yeska mu odu pa okay enti woni no oye ho ade me pa cho da bi okotu wutinsa me pa cho da bi woni no X9 edi sen ansa na kwantwe mu kwan no ebie adiama no yet na 2001 and o 2 kwan 2004 okay and not just 2124 not just motra 3 years na motedan kro me pa cho ai na tedan kro na motedan kro I see enti yenhwe oban bi oho a na one be matia de be ma no ye nunti se bibi ni mpo na ewo se oboa be ma no omboa no because when you say be ma ni bi mpo kwan ode ne fa so ni no obeboa na ma na nya bi 3 years ya woni ne traye no sai na osi eye wo na oye maw se obeboa no amana tu kwan nyame anim abema no de menene ti wo no na oye na onye nipa basabasa nti na me boa na me nsuro na oye nti na wo so na tama okono enkomo ban obekoro no enkomo ban no ne wudi ye ma wunya wontoso se abrantie yi kono wonyimemu ono ye be obekono ye ba ne wo fa ho ewo ayi anwoma so na wote bebre nti ho de ebehia ye
ni wofa no ye frɛ no ofa owusu ohobi ena me ena kwa me no ena ni nua abayie omu nyina ewo ho no ka kire ne wofa owusu se wofa ekwan no me kɔ enti kɔ ata maame ho obechem ne kɔ ka kire no me ne nanyim na maame ni hunu se matu kwan na meba ampa me kɔye mi konya aboso me be senson ofa na ama na me sa baaye sa be na fon eni ho sa na me be ka busa ofa no se adenti a boy ne kan sisi ma kɔtwen na oma ofa ne ma meti ase se ono de ayo na di me ne menyim ye me pa me nkɔ abe ma ne ma me ho me kɔ ho ma me ne so kire se obeba ne munyeye na me sa kɔye na me kɔ woye. Okay. Na before obekɔ no na onyimboso me miesa wa me yehunu woni ne tra 3 years ni nyina no na wonim na busuafo dada na se wo betu kwan ni mu ho ya wunyi se na wo ba wudi hu na busua me dika hu abusuafo no kura ansa na oba betu kwan ya no no so enim wo so wabusua dada ya ne nyina na net ye me ma me behwehwe me won kran wa bra me kɔman kra no nti obe ha dan ema me ne kwa me ne yakotena mu nti me nuamo omo wa brochire omo wo bechem obi aba ye ne kwa me nyina na etie ewo ho sika wo de man se onfa so ne de yeso onfa ntu kwan no wo ma no ehunu se papa wei ayabosia ukọ na yeyie ma wo a hwia ma de mam me ne na nka ne sa na emom no obaji ska na kɔ no me ka kire ne se ska na nuwa ne ye dadai so ese wo de kwa me me ye dai na onu so kire se me mane nko na me onu so kɔ na ye ya ye nyina nti me de me dane ma no ana me start kɔ tonton pa no ewo koforidua krom ho ti no obi kura GB Foster okoji a no amam bi obi so gi dwofa no oji a no amam bi nam so me de pa no a ye na si kire pa no bi aka ho maami bi no wa askore ye fe no mi nsumoja sa askore fuoti ono na me je pa no ekɔ achi nti ebre bi kura o sai firi ba bi o ye ntosi ni be ka kire mi se edro no odi gusuo no se oniska nti ama ntosi na sa han ne moamoa mi sa maniska e ma ne de kɔto adro ni bi guso mia me fa ka kokrom ho esa akɔhwe se wo ye adwuma na Ezra 94.1 FM Ezra TV program no Maa Akosem Ezra FM Ezra TV program no Maa Akosem midi the Maa Akos Facebook Ezra 94.1 official YouTube Ezra 94.1 FM TikTok Ezra 94.1 FM bema no ekoye no krobe so no koye ono wa shada nko abrochire no straight se bia wokwa akofa plane ase okọ Mauritania kakra no ofia no okọ ha kakra saa no di kodura abrochire se oda so ho me fa che se wo abrochire se abrochire krobe so no wo o Mexico London. Okay me pa che wo wokoye no edise yansa na wotenenka okoye no me fa ni se ba bia no onam bia no ma mi hu madru ha na ekoba se me kwa woye ewo Sunyane Regional Hospital me woye no mu yi me na me nyaska nyi me ho na me frɛ me mata ewo bechem no se masenaba kwa me fempo ma me obesi machi wabra na me yede me kwa mama kowo a me frɛ ne se nko ma miska kakra enyi me ho wanya bia ma me ti me baaye no na ayese bia aduane sam ne ade no amni ni di nkomo se me baaye me ni ayi bia wo me ho ti na ayese ka onkɔhwɛ so adwobenya kakra ba ma me ne kɔye no na ɔka kyerɛ kwa me ne se oba ho no mapam no ti o kan sam kyerɛ kwa me no ya me preso pam no mampam no kwa me nim sadia me metie sa me nyesa o kono kwa me ma me ne kaya ma me ne kɔ o se mapam no nti efiri ho no ba na kwa me no wa attend me biem nje se na omane wumpo babi be 10 years die na me maintain nka no fa ni sika so mre me efi se wo se wo no ne papa anhwe no ti wa anhwe ne ba enye news nti me so na me ho oden ti me manfi na me de me hwe me ba kwa me ma me ade no betwa ntro e de ato so ade a wonyeye na woni ne wasema na woni ne nyanto kwape na me ne ma me ni asem nti me kura na me nim se bibi sa obeye na de tie ne se ma me ne yesa wo kono na me fa ne bag na me ma wo bedru fie 3 days me gya ne kwan de edru no wo se
me ma ne lorry fare nya mianim kwa me tie mi a onim so me mata menye sa da miniska na me se Auntie miniska me kura ye farm adwuma de kire yentwa me kada eti me serew miniska ene wokoye ti wokoye lo kaka kire kwa me ne se oba no me nya ne kwan na obeduru kagetia no no je bosia ena kwa me no ade sabre na kwa me send usika na kwa me ma miskada fise na ya kwantu fufuro to no so na me mpese me ha no onuru ba bia ene na ma me no so mu didi ma obidi dabi obi akwa me hwe me da kro na oba ya na ma wo no o ada na oba ya na no wa wo o de na bere wo wa mra mi bibia ene wo kwa so wa ma hwe wa ma me hwe ene wo kwa ye di sayansa na ebia wo toto ne makakra e di abre ne ebia nsida na wo mu kro mu ho no makohoda enti na frɛ me keke wo ho nti okoye no na me phrase me yeso your life we fi na me phrase say bi onko mu ko sama no naka omra na me misase wakoduru me frɛ mpre nan feedback abore de ma me ne say me ko pa de oma metie nti ma hu no ne na nkasa akra ne nya 1.5 year no na kwa me no ebisa me say adena ne ma me ba ya o se mapam no ti me fa ka o se me kwani ma me ne ho na me koye adwuso besiase me ko ma me ne ho no ohun mi ana osori wura adem nti ne ma me ne fie wura wo ho no o se abema me hwa abaye wo ba wo ho o se mahu no nti ma me no me chia na wogesu odem no obetena ase efie wura ne tia me so mete ha ami menini obusa mi amane na nti Auntie una na minie na mde ne ba abechia wo se ana ma me ne se abema ma wura ya kwa ba na wunti no nam wo se amame me dia menini ni asem bia ode ne me na abechia me a mate ne kura am se ne kura ne se kwa me se wo ba ye mapam me so entisa ana ma me ba ye nti me chira me nsem sa me woka hospital ne ade no na fie wura nti aya se sa na ti apara ba yi chew na asema woni awraba ni die no enye o se maame asema na aka no obi o mi metimi awo no ma wo eba mo no wale no me mpa na chew na me semati ti meti wona me efie wura ni mi di nkomo no o ma me abojuo nti ho na kwa me no frɛ sa de na me kita phone o se fama me maame na me de ma no ti me de maame no so me de to speaker no o se Auntie ataba ye wapa wacho o se baabi wo se ata no me nwale na me nya no maame se me mfa ho me nyi ma wale ma so obe wale no se wo wale no me mfa ho wo wale no susu a emfra me so maame ne me da na eja me de me de sorry na me tie na me de me kra ne se ne me ko mama fie me ko koforidua na ewo kononwo kwa mu ha no ehwa na makuma Lydia owo me ko ka de ne maame ye nyina e kire no makuma no ka word bi ende me ntimi nka ne ha na me ye kom me ko be chem me sa dwene ho no manti ase wenya na me mo me maame amane e sa fa ka konkran eye kwa me wo fa ya ye frɛ no Anthony wo odo na ne nkyɛn hɔ no edwa no ma bɛyɛ ne hɔ no me de kɔto nanim ɔno so ka kyerɛ me sɛ kwa me ne kora kɔ na bro kyerɛ ɔnte ne nkada enti ɔbɛhwɛ na ma kɔ odi atie nie me ne kwa me ne te hɔ no enungwa hɔ no na ne wɔ fa de ne ba be ma abɛgya me akora kama 9 years akora free school aba akora si ne yafun ya ne ya me kɔfa akora itu me na so na temakwam ho Dampon hospital oba na bema na de ne call Dampon drugstore ho na apa so ayi say clinic no o si akwa ni di aduane ben na de be ne say me fa ne kwa police clinic dan kwa circle me ne kwa me ni nyina ti kwa me ne peka onya bi na me so ni ko gina taxi bi ha me sira no me be ewu nti wan fa me no o si passengers no ti ma hu kwa me ama na afro ka na ne akwa ne furo ka no kwa ne da me na so ya nu dan kwa circle na akwa ya wu oh kwa me ba ye na me da ye bobna eno ane si afa akwa di ne komo kire ma me ne se akwa ai Anthony di ne ba betena wo nchen ka di akwa ne ko gisika duro na akwa ne wuye nti ha me papa ha me ko akwa ne papa no wode ko tu nanim nti me die papa na ama me feedback mo bia so afre me
nti wo sha edi be 7 years o sesai ami wo sunyan na omo frɛ me sɛ of Anthony no ene wo fo wusu na obeka sɛ ono de anyi ono na enyim mi nti no me nkɔpɛ masin fa manyinsan no ntu nanim no no oni wo fa Anthony no aba bechem so omo ba be hia me na me kɔye ne yakɔ me wo fa bi hɔ e wo bechem kwanta o mama ne ene sɛ kwa me no ma me yale eda dem ade aduro ni eden so omo ba be busa me sɛ bi asasem no me bodua na ma me no yale a na me si da bi na me bomu de me kan sɛ awurade be kama sema ma me akola me nim ni wo hu hwe na san ene be san me ti me so amama ko wo biem ana asasa na ma me ne kan ye ne sunti no nyame anim me ba ya na me me nya be ma na me ma ne wale me ti me de ho ne de man ko ho biem na man ti kwa me susu nka biem kopim se wono asa be frɛ na sasa be na wodi akra ne ba ye no na kwa me Ghana no me ne nyina na net ye no ntu kwan se ma me no eka e wo phone no so sasa kwa me eba no obeware wo a wonye ne onye ne frɛ se ne ma me no no ne ma wo ba ye no be fa be sabre no na wo ba na nya aboso no nya 1.5 years 1.5 years na me bo se ma me ne ka ye ena sabre no so kwa me na wo te ne nka wo phone so kwa no fresi ya wo de ma wo ma me a obi sa wo ma me o ma me keka asa no efi ono ne kwa me di nkomo me na wo no se de en me ne kwa me di nkomo na kwa me no me bisa me ka che se oh minister wo ma me kakra da bi nya no nya wo niska no asem na wo ma me ka ye because no kwa me ka che o ma me se wa ka mate sa no ka che ne ma me wo fo se wa ka mate I say eno de ye oni o ma me ne nkomo e bia no want to be kens oni ne o ma me ntube ntwetwe but ebra wo ko ye no wo ne kwa me ye ne nkomo biem ye didi nkomo kakra it will be san say asem no o ma me ka ye no wote obisa wo ma me se onwa wo no ma me se ni se no wo wote enti de wo ka no e na ni bresam anasa na ne ma me bisa ye enti wo shada keka sa no ma misa no Setia se na bia na wo be ma bi o de da bi setia ma misa no ne se kwa me no o ma me no se kwa me ya bibi a me ko ne ma me ho ma me ne so a kire se onye ma wale ma me eni pesu wanya me ho ade o kwakura me nyem na ko momra no o ma na ba betena ho na se kwa me ne kwa ye bibi a me ko wan wo ti bi de ma misa no okay but the free one no woni ni di nkomo abe bosome san ana ifie se yansa na nkomo no twitwa kura eno achi na kura ni nya abe 4 years no wo sha me wo ho na kwa me ne sofo gba bi e frɛ me eti ne ka akɔpem sa akwa ni nya abe 4 years eno mu de na mu di nkomo kama wonya kakra no de ma ho me de no o ma ne me fi se na enye eti e ho no mu na me frɛ na me ka se oma miska kakra hwa akra no wo se ni papa ahwe no nti ono wa reba enye force na me na me expect kwa me se nko be ka kire me se e wom sa me wo ha de na nso no e bia emunye timi so wo kan se no na me se asibo tuma wo no so ono ne papa ahwe no so ono so ahwe ne ba enye news wujidi me sa no ne me kan no me ni tro no obi wo ho a wo yi ne dance samunti asiba kwa make o na da chi bi meka wa meka se bi twantwe me sa se bu enwa me ma me kra ma mo na ma ne da kopim se be ma ne so obaye me ho ade me de me koka kire me ma me se me nyi obi o so obaye me ho ade no na ma me ne ntia se se kwa me na tukwan adenti a o be wale na me se ma me wale me ma me na me de tu na nim se me nya be ma obaye me ho ade na me ma me si da bi kwa me wo ho na me si da bi o ma ne nya me ho ade ti na me ma me si so se wa mpere na me se ne etie kwa me ma me ba ha wo kra se wo kɔ no se no kɔ kan ye akula bi a owu ye no kwa me ma me se ka me de ne kwaji skaduro kwa me se ne ma me aka che no wa na ma me de ne ntima bo ni mu wase ye kokrom wo na se me nkɔ me wale kwa me te se na wo ware kwa me no ma mo na ma ne de ma wale kokwa se ne bi a friend aka kokwa se de bi ka kire no no ka kire na ne sister Lydia me ware kwasiada ukuada na ni sister ni ba sunyan nti oba na me nkuma afo a omo fin kra be ye me ho ade no ni omo nkoi ni omo wo ho no ka kire me say so te ne ntama
ko be ba betie na me say ai na me so utie ma enye na wanka de ono o ma me ka ye na nkyere no onim ba me ko ne ho onim na me so nim ena adura wo no ma ba ye kama wo ba ye fresh wo be didi pa na wanyini fine wo apomu wo aposo no bibia besisi uhusa no bibia be kama na wo skin no so na da so say kama wonam sadi pa wonam so ni mu a me so nim growth so nim na wo de wo nim eja wajo wo nim nam sa wo de wanom wan mano ana wo hunu ana wo nim ana wo bedi ho adanse na me de ba betra ha enye easy anu nti growth idea ebia na wunya nombi ebia na wunya so obi hwe mesra wada ene yada komodi ane ko to profile ni binu titiru mu amono anu adokono no mo chichichichi banku no mu jira jaho 24/7 mesi jaho utwa mu kura kekese ya anya easy to mo jira ho ne de jira ho sa wo jira wiayi mu sa wo sa nipa no de eni se profile kura de bit esa ya na woto wa yi wadan for brebo ma grofa nya otis wa ware ne kura de wa moso kura wa nka bibia nkyerɛ no dabi ono so kura ye wedding e wo baby ono so wo na wodi kan eye wodi ansa no no be ya na mumienu na di kan ye mintimi hu na so ba ku ba se ne be dabi oye no ho oni sa ba no kura wo miensa wo sem American news wo hu na brochire ho ai ene won no blacks na bia okay eti free bra wo ware wie ye no wo te ne nka biem Mantin and Kabim. Na Accra no ebenya 16 years and no from 3. JHS. And ansana me certain and can say. O see afedu oba be Accra nti wo Accra me kunu na me ware no. Ono na Accra na de ni bedru sam pempensui. Okay, I Ezra 94.1 FM ti egusu a ene atakuradu ena edi enkomo no. Bema no owade wo no ofa moba no wan na tru ni din woni from pound ena tru ni din na de etie nie me wo ye no a ofre no bisanse ye fa akra ne nto wan wo say akra de ne beto ne maame soso ode bema ti na minim say ye de ne beto bema na akra ba me na ma fa akra na nto no to de akra le to me maame ni wode ni din so okay. Akra no di Manuela Frempong. Okay. Wade na tore ho, ode ne to o maame. Ono ane maame. Aha, me maame. Oh, I see. Ai. Ne maame so on premier fa ne nto no. Ti ode ne to me maame. Kwa be Frempong maame se o fa ne nana no nto no. Se ada ne nana na ye no bone. O ka kira me se ai ka kwa me beto akra ni din no. Coordinate to me so me se me mpene. And I'm see you, Mati. Okay. On pene minim se kwa me Frempong wa nuanom. Awanuanom. Sabre no so ne papa ti ase. Ana na ne papa frim. Papa ode ne kire me ne de. Na oti ase. Se kwa me Frempong na ese o mehwe ne ba no se ayeyi ama no wabroche o se ne ma ne nkoyie ya no mehwe ne ba no abusuafo nyina so epo akra ne bo ebra ehye wonsa. Obi amre ne kapre ne sempo. Oh, Debbie. Se sika bi Debbie se sika bi ba first no. Akra no onya 1 year na midi ni birthday no. Na kwa me Frempong e ma onua abayie edis kakakra. Be say. Be ache men kai no de kakra. Na o de baaye na me ba no first epu no onya 20 years. Na o de baaye na Lydia no de me ya makuma no. Wa ba sunyan ho oba ho mprenu. Ena akire ya kwa me Frempong ka se oba si ro be hwe akola no. O sama ne ba ho. Na se no die nimu dia se oja me frɛ no ma hu obia e wo ho se akrai akakra ma wadi efie be aduono wo se akakra wo nya 20 years. Okay. O papa nsem sika sai no wadi ne papa nsem sika wadi no de metimi aka ne se e brand ni ko TV station ho no or this can be called sa school mu ho enti afi obekwa from 3 first term no abene 500 no so the ba eno ano no enti ma last year Christmas no last 2 years me fe ni busa ni say adenti afi kraso wan fra akulai wan mle ne kapre kraso on fanto ensuo no obusa enti di yen
obi a wasa wabeji akola ne foforo no sa na obi sa me ojai ni sikama enya sai ojai ni sikama em say this year yi a wabe akon ho no ma 2 million ena Ghana sisi ya ha sisi ya jo akrobeto wo dweso okay akra na ba ho oba no mama hu se wo ba Ghana wo ba be ya ifro na ano December no de me tie nse makuma ne se akra ne mehwa ade na onsan emre sunyan nti akra ne fa na tade ehye no ena me ba boy na me se Andy kokogya no ne nkomra to mu nyina afa o matade ba ko na me expect say okay ma surprise no kwa me mafia 200 cedis anko fa ko kageti ana say ejusu kwa no pefos enhye abema wo ya anyesa chale wate oba no ni fo ni ta ne she me kire say ofiri sunyan ba no wa maniska me kire say oba no me makuma ne kan say o mehwa de no onsan mra nti ode na tade ba ko ena ne sandals wo share no mo no de ko ye okodi 1 week atade ba ko na no share ya nti kwa me no e wo na tade a shirt ya no ono so afa o papa run shirt ana se woni me papa mo pe no o share papa tade asanya oh Maa Akos oye ba me ba ne ye ba wahu patrollers ne na yi tidiana me friends say wo koye 15 yankoi dia na wo hye o se papa na ane ma ni bi ene ye hye okay na se wa mani sika kwa kroma nkotore na ye frata de ba ko no wo de pa ifro na se no pama no oba no oja ne kwa 200 cedis the pin sadra ye tie I see ye twa ye homra se komo ben ene o papa no no edi ye se bia wo to ani suku so se bia o manakwa akosua adwuma anaso obema na ye den obaye no ohwa akora no wo ho no ana me fe kwa me no busa ne se na mafia baye no oni na di ni school hu nkomo o se wa busa no so ope immigration no ono so immigration no so de yesigi so tua be 300 million san ya fa no enti wono oni ses kana me so de ono aka no de jai na me chen say results ni beba eba na ya baby a o ho be so no ye de ni be ko na se so omo results nyama na mai nti aba eba ye no wanya ni nyina na we commerce na general science no na o matwem eno na me sing o me enko register no na nko ntro na me ne kan ya wa me register no one of deck no ne se me ma obi ko pe baby senka remedials to okọ school ha na nko ne o makwa akotwo eno na me ne kan nya de a obefi me okay oni ska o de be ma me ebra akodai wonte wo papa enka obey na ni su te sen ni su kukuro mu ne stepfather on ne tie me gidi yesa na onimu se papa no empokra ne papa me pa twa anu onim ansa no wo ba betia se enye ne papa no ne papa wo abrochire ni ade onya nte ye no wo betie ye no sai enana ne behavior sitie me pa twa ka chenze na kasa me pa twa onya nte ye no akora no behavior no na eye kama efise papa no se onkura sika kura buru a ne guidance ntino na akora no etie sedia o papa ne beka no sa hu sa ne papa nie no akora ne behavior no a change efise akwa remember say meba hello Mr. Kwame Frimpong me ma wo ache hello ba me na me chia wo no ma me na say Kristo adom me ho ye pa na won so adom bi ntia so tiase ya da Kristo say anopai me frɛ wa enye bone na me nua ba bi na beka me nsa ye frɛ no atako na du na ɔse ba 20 years ago wone wo ewo abawa wa kama na wo sorry a ebra wonya akwan ne akodan yi kasa ye wo sorry a me do bekwa broche ma sese akwa na dwiri nyina akwan na broche kwanti won pesuku akwa no akọ won pa de hua bi ne wasua papa ensam no obetimi abia ni su kakra kire ye sai na ti ankasa mama me damase se sia me wo sia me no kakra me wo travel and talk baby
me ya juma what you say na but I was something kakra you see na me do 10 minutes ni papa say we have done yeah nti ye change na say I am a ban Manola Africa I am a ban na me timi ni na say I am a ban no na ani e koso mami ani enyan ani say ne ma me sorry yo ba man now man e twetwe se kakra wo betimi position hu yi ama me ne ate won kai yi wadama me bato temenka me se dia ya kakra aha dia wo ka no no kra me ba ni Manuela on na no kra se me ya ne nkrata se wate ase me abroche na mete ana ono kra mpo ne me ba wo ye pani ana me ma wo miensan so wa America wate ase a che se se ka wo mo a yemfe ye ne nto wo so a ono mpo ne nipa wo sabe de mani ye dai eto no so na de tenya ne se obana me no wa America no me ne na jai amen kata me divorce papers na ba out nti isi am no kasa mo Ghana yeah me be wale be se be 3 weeks ni na de tenya ne se akola no okoye exams no wan twa oferi English it was very English no na ma me frem say opasa kra no remedials and I'm so mati I say and obo kire me into obo kire am so okay mati but me just kabi wo e wo bank se siasam no kase I say am no kase kra no ye hu ada Roma afi na me nsa ye dey afi na me nsa ka sika no sa sika na wo demand no me no kase me ntwa won tro say me sister kra ko sika no Mr. Kois kana no paya what this compare me drew feel this year now what this kana send no mami hwe obaya me na wo enye nsem nya no metumi aka na ade a oba we dia ya me no duabo wo bo me dua kra ma sabe akoda ne da machiri ba ne koda ne dua no machiri ba na ekoso ya awa no e wantoa asa bibia tukotwa mitimi sandi akwala yi mami mitimi sandi akwala me wale best activities ni akwala be di me nchen akwala be 2 be di me nchen be 1 week what be some sika na am se me srew nya botre ma me small time na me nyadai na me pascal famra me no kala scan obi sta ho scan akwala no ni ko tua na akwala na ko media so nti minim ade konti a akwala na wode ma ba Ezra minim ana minim nia wo hwe sa waye na ma ware no ana ye ne yew da die yew osoli atem obetima di matam sa be ma kwasea be ma fili kwasea nya nam se ata mimie ma no nkasa mbone ntre woda because no matter how the situation is ya me ba ma me no ana sabe mi fi oba mu na baaye nti mimie ma no nti oba atam mimie ma no nto oba woda mimie bi da o me life awari amawa na say ni yo unso awale me no kasa unso awale ayo ya mamen kasa hwe ba bia odi maduro no ba bia odi me kono ya you did a big mistake me catch on ne am wato ho ase why a mistake papa why a mistake what is here me timi dey man for kwa brotire talk of me ba mitimi de manfo un manfo afam sam ko America isem no kaza me travel and talk da kira ni what is it hello what travel to here hello yeah hello yeah patrol traveling to I say ye nim ani ni di nkomo no waje nti patrol fa phone ma no ne to aso patrol say observe what is it minimum o jian kasa yedai afimi ho ana minimum wo hwe na Mr. Fripo ye hwe wo ba no na bra wo outside na wo hwe ne kama say ni suku mu wo sande ne sika ni bi na didie mu ene ho ne ma mama me tati o program pa me say mama Akos ne kasa asemwan me pa chawa yes mama me tati o program pa me ti o program ankasa
What I and I'm minimum power make us say. Because me tie ho YouTube. Yeah. But me body man why big mistake, ma. What we say me sika, me say ma me make a clear. Me no can I ready. Sika na ready some no can say. No, obisa sika say bi afama ne nyadwuma na wa akra ne sika. Ma obisa me sika say akra ne remedias. Me pa cho tie me o. Wo say akra ne remedia. Na me say mate. Me just ka bi e wo bank ti ma me make a clear bi. Just give me a short days. Na me first can hear them famro. Happiness can I ready some no can say. Yeah, na sika no cry say. Also ope obisa me 40 million. Obisa 40 million. Na me say nyamo tema me. Na 7 million oba ho ade crunch e. 3 weeks. I mean first can family o ma. Me no can I ready. I didn't know go crew me. I never FM so. O ka che o say bia wo yesika for akra no remedials no enya be saying. Oh, me patao. Enya 1 week kra. Me patao. This akọ. What start business can enya 1 week kra. Enya 1 week mpo. Enya 1 week yo. Enya 1 week here. And the idea panty na would me ba FM. Me kwa me ba mafia abedi me nchen be say 1 week. Osi wo ba no kra bedi wo nchen 1 week no kra man is campan ko tontabe. Wo trousers ne wo shirt na now the man share. Rather God forbid. Ma is that called Busan say. Man pamata dia even akra na wanya me ba no. Ma ba no makra me pamata dia man. Wase atade apa man no ye ba ko pede no wode ekoja no ne step mother ne wedding. Because oba no me catch am say. Me so aka say omfa wono kwa na emra. Omfa tade nye de emra. Nobody some case. Akra ne ba no. O ka che ni so omhwa de no asamra. Frempong so oba kan kura oba Ghana we ya be ya oyiri ho ade yi. Miata where the bay and ma you so ma wa eye ape kan wiase Nyankopon nim ne kura me ka kira me frɛw ma frɛw to so be mprenan o ka che nse wo de oni bi me kwa pabusia na me ka se wo mabusia na me ukura kura tisisei na me be wa nima obama misika no me ne wanka bisa wo sister my friend imprenu wo si wo niska ka ba me half and I'm so dia fabra one fi wo so nim da kro am diska ne be ma wo kwa me kan kura wo ba Ghana ha akra o yasem medi watem wo dia sima ka kro se fo asem free so kana no akasa katem a kan obi Auntie bi ma wana se ya wo ya me wale me gusu ame wale no wari awie no worry no me no didi nkomo o so me bia ma no di watem fa hu ni ba bia ni me ko bia ya o pa me ko ba bia me bu Ezra FM pa me bu omo na me mpesa na ata gradu o ka che ni se o pesika ma kra na control media so enya say and one month in buy no amukasi ya issue no 2 weeks grab etwam 2 weeks na wo se wo pesika say na me amukasi so make me 4,500 and no ma register so register creative art no a ene wo ayi a ewom ti 4,500 na o ka kire me na wo ka kire na me ka kire no 2 weeks ni e ba wo ka ye no asamban na wo ka kire wo ka se mintwi ana o ka se bia scan wo ti ma me break akra first na me ka kire no wan ka kire me say ontua o ka kire me say o gisika bi enti no me ntwen ana me twen ya na me ka kire me say remedias no o mse that say on be close me sign friend no o se me sign kan ska no no kura okwa oni mu dasu afa no oba kwa tie date na ya onso oni da on be sade ama no okay me ba oye ayefro no na ayefro no wie ye no tama wo bi sign sika no no aye ayefro no wie na wo bi sign no onyanye me pa chow sabra onyanya ayefro no na exams ne maaye me bi sa na maaye tama wo bi sign no na wa aye ayefro no wie anasa afa na no oba abaye me pa chow no aye ayefro no wie no aye ayefro no wie oye ayefro no wie na di say ansa na wo ka wo di we ne tu na am say oye ayefro no wie ni Tuesday and akwa no kwa chen oye ne Sunday ti Monday Tuesday na akwa no kwa chen we ni baye eti me na minim so say ade no ya stress nti wo be home ti me de tu nanim na me Sunday we no man no sika kom wo sika be wura enti wo be wie no de wo hwa wo be papa yes wo be nya abotre eti me ka kira no no ka kira me say oji sika bi eti me ntwen na me see you enti one more friend kwa ni man kan ho asemo me
na ya na mafre no se omu close bibi no o se kokopa bosia am se bosia de ehe na me kope no me mu me yale me nan na enusumi omu enti bosia no wan kope menti mi akope up to now won kope bosia me kope ye the last time I went kwa me friend po di nkomo de twa to se wo ka che no be ayi no da be biem na wo frɛ no e bia wo san ka che wo se me nyanya sika ne bi me frɛ no Sunday na etwa mu no na me ka che ne se e se ye ne se Sunday na wo frɛ no ene wo se se ene wo se oni de wo ka no kra na kyerɛ me oni sika bia o de ma me ba kwa me hello ma wo se Sunday we ya na wo frɛ wo di enti a wonu tu sa na mo ne se wo ka che se kra de wini sika bia wo de ma Maa Akos Martin e wo kana Maa Akos ya tiere se obai ofra mi a na wo di matem ofra mi a kasa obeka no kra no ma je se enhye nkran ofra mi obeka di matem won hwe kwana duabo ye dey e bam it to avoid trouble and everything no I have to cut my phone off it me cut me phone off I'm can I register me no ka say me ba ofra wa ya wo di watem no wo complaining ma wo be say bia mo kasa ncha so mesi because many na wo ba na ofra mi na odi matem se be ya wo benya dance here da chi bia semunti Maa Akos na me bi sa say wo bo wo bia mane ye kwaya no wo de wo fa so adi atem eduabo de e kansen won ne ma Maa Akos tie me say oba we adi matem adi mo fa mu nyina atam se mo fa nkwasiafo wodi maami atam wodi atuma di maami atam nyina me maami awu me maami wo wu yakra no o ayi me ka che oba yakra no wo se won masie anam kan say ya me maami yale wo se de maami kra be hu no enye ni wodi mo fa matam se mo fa kwasiafo asane da ko si asame no ka say me da say da maami adan na be ma ja wom se mo ja de batem ba wo montem ena wo pe bibi so afri be ma wa ye de no do dem ma bia nu abefre na abesere kwase abo agimifo no be gutu ni sika bia ma wo ana na ya wodi na tem Maa Akos asima wa kan enye no kuro hwese me ma hwakla na kodu baby ni step father na hwe no wo besim say wo be hwa akla no aka me pe 1 year say akwa me de be hwa akla without my support ebi amasa ni nyina mu enkurahesem ada ni na me friend na me ne kasa no akate fun say bia ne ti no kate no say sika sima bam onfi ma atem ni die na wudi no dabi na mo no wo bisa ni sika wo bisa ni sika for akora no ana me me sense kan fanyare re apple no mi praye ma show me pop tenten na wo fra mo na me ye video call wo se me bro scam na dia kwa hospital ana me se me hia sa na mo makra ne de ka wo school ho ko ne kokotua mako me ka me bra na me kura chiti say abema we the phone toto o block me ba ayi Mr. Frepo ebra wo start say wo hwe eye wo bayi like papa sande ne besika ni ade wo tua ni school fees ni ade no na akra no enya fie sai oh ma ye tiere say ma bro cha me kwai no ma me na Burkina through Burkina na Mali Senegal Gambia me na number bi ba sa me copy America waja sie enti tak my pastor no sika bi anu a me ma my sister my sister pasika say come ma afia ma me even me ba iba school grandma me go dress got to school mo me go dress got to on to start plan here dey enyu su kan na wie ye na akotua se de na me do ba wo si sika ye ready no sa na koye ye me se wo do hu aba wo de ba me do ko TV station e wa mo fra wo kwa na wo fra e na ma wo kotua se ska no akwa ne clearance from kwa ya nsan e bi sa ne ma hu ni ska wo de koye ayi kra do waka sent me pesa me te be ma na why wanda ma Maa Akos Mr. Frepo metie o opa met me ho afre wola school akwa na me ba ni wie school but ba met ma afre wola school na bisa wo oi na mom ne do ko station baby ene wo mo fra na ade ko Mr. Frepo metie ase se ukọ abrochire no na eniema mu nye abrabo ne de ye sa na tie ba de na me pese me hu ne se e bia ukọ no obayi no onyem abosome emiensa enti me pese me hu se bra o me ko ye no
me start to show akra ne be fie mi ensam nie ebia be fie mi enum nie be fie nai mu nie ne ma hyase ye ma me ya me start to show me ba me pe enfie dudu a wo de ahwa akra no Maa Akos me kura me nkai asemi a mo kan me ba me hwa no wo ya wo asem ga akra no eya ni bre na ye no na ni bre kwa be so ma na ni bre say ma wari ya wada so pe yes if me body plan of catch me say me po oba ye e to no is it your concern hey pe oba wa ye den se wo no Oba o take care of Bema e se wo no abisa no am see yo aware de wo ware a eye na aware ni nyina ne say ba oyeke obetumi akefo nti sa na me kai Mr. Frepo wani watra da wani mi ya ebia wo ye be ma wo pesa de no enti woni ni ya wo penti wo cho say se wo ko fa ba no aware no amaba ne wo say bi ya say ne bo mitimi nkasa me ya Bema mitimi nkasa bebre na breso wo ware no so ware na meboa ma wale ba sira na ni wo o na ni do so no na ni wo Wọ́n wọ pẹ́. Bẹ́ẹ̀ma wọ́n wú mi ma fẹ́ o sẹ́ mi wà lọ. wọ́n wọ ní ikú amúnà. Mẹ́ni wo mi kúrò. wọ́n wọ amúnà wọ́n ní ikú aṣọ wọ́n ní wọ́n. Maa Akos Maa Akos mi fa mi tsọ mi gyina TV station so. Ẹwurade o na ayẹ mi dance ni hwẹ́ mi kúrò mi wàrẹ̀ no mi pẹjọ́ mi mú ma nà ọ̀bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ sẹ́ wù tiẹ̀ mi à. Bẹ́ẹ̀ma yẹ àwọn akásá kọ́ àfúrẹ́ mpọ̀ ká kyerẹ́ mi sàkà. Wọ́n yẹ kunu mi bọ́ mi mú àsè mi pọ̀ yẹ mi kọ́ àfúrẹ́ mpọ̀ náà mi kúrò àkàmà wú. Me kru pejame ena kru mi ti mi kuta ko achese no se me mi kru ti ho na de na me ka se daddy ya fu bi am ko ladies a otitna eya mi si da bi ena ma so me di me ko me kai se be ma bi wo wi asko ti se mi kru me wale ne da ti wani ni kwa me frefo never na ni aden na 1 2 hey say wo beka say bi a daddy kwa me frempon me ti mi kan che ni say on show me one day daddy akola no eni am nkoye nti ena me frɛ no ya akola no nkoye nti ya udie bi ani umu me say bi akwa me frempon ko ye woni na ti o frempon mi ni ma ni so tie ma me e bi anu wanti ahyase no woni na na tie and according to ukra okono wo ma ni sika kakra e so so no di tu kwan no enti okoye no e bia wa mewa wo no eni ade e bia na yawudie bi e wo wo mu sami yesa nyame be tua me ka wo mi kura wote ne ho mi nya bi da enye se wo no wo kuru no but e bia na wudi yaw se bia wo kwa kwa se wa nware wo mpo a enka wo se wo nya bi ma wo e bia wo ma sika bi o ma nwa wo de jiska we kodi dwa jiska we ye we e bia ka bi bisa wo ma enukura nyame anim sakwa mi from po a wakasa nei so ye nipa o kai nipa ka me mata kokwa abrochire ko beta chale wate o chira gum se good ata ebiansi na ne nyina mu no minim so me ne wo badia obehya me ba no akura ne hwanso wanhya no na me sika na wane bia maka chira ne se sami ata ye de misagu me bu ekosie me samai ebedan ne ka e dia kwa me fanchew na di pass wa Mr. Frempo bra wo kro no na ababa isika e wo wakwantwe nim Maa Akos me ba cha ya so na tie me ye pa wada roma me pa cha bebre ma hwe ni betu kwan no me ma me ya bima awurade mfa me ma me kra ensie yiye pa na se ya kra du pa ba do pe biara on pa me nyina ani se ni betu kwan no abusuan stase ma ko tieriye ba o tie pa Mr. Frempo hear me abusuan stase ana on ko toye 2 acres which is 8 million which is kano akaye na ya akaye 800 ana me ma me di ya dey edi ja me kwan ana me so ti abusuan na me gra for afọ ma me awu ispiano me bama ni na me su because the open wanyani asaso dia kubi ma me eti me nim ni a me pa ma me wa dey all free me was all discount ma me ka prepare me di no since I somewhere 2000 and
2003 was it 800 Ghana cedis na che say enesika Ghana sika 8 million titi sika na 800 Ghana cedis ena sa brenu mu no ode ma wo na wasan kra hu wo enkran no na wonya adwuma ono na na ton eye pa no nwa na jamudi ya na fei mokwakofa osumu kofa de Robert adwuma la kwa ne Robert eti na che say opa che say kwai bi so no nko aboa because she enkran na wonya adwuma and wasan ma 800 Ghana cedis that time aya na kra so ka na adwuma no oboa na ton baboa and baboro ba tsa me horo I'm just saying it. Let me go count them. Mimi ba ye jabi na na ehro mpabo na wo ntwa mpaboa na na wo si wo boto obi na na hye kwame me nka Nyankopon so no kra wo kwaji me mata me na me twa pan wo nua wuli wa ha wo ofa Thomas obi wo mo nyina nim sabra wuli wo te me ka jabi wo akoforedua mo ka de wom sa me ba na kwa me tompaboa enu ti na me no wo da abonten me ma me koto phone ani e da so wo telefie ho e wo abonten brade mo wonungwa mo nyina mo ka bi satan dia pa no me e bi na me tonse kwa me se no tompaboa kwa me enu na wo ka no maka twese nya me be tia wo ka wo se mi bo dia waso wasa David also David also what's the winning na me kasa ontua ni kasa bia yo me si se na ma wo kasa no tompaboa na me ma kasa nya me be tua wo ka no se ma bo bia ana na me ka ai se nya me be tua ka fi se asama wo ka na wo tompaboa ya wo die wo mu ana me sika woni ho ma aya me ya eti se wo je 800 Ghana cedis no me say me ka share me sister me dia tu ni sister ni bebre 30 times me say on money 5 cedis no ka share me say ata ebre na obre ye na me just kan ko ye ntosi na man fa hia ma wa me ko ye a me bepim na so me ma wo hwe no je tu obre so a me tu wa me kom eda dwome ya me pen said ye tie bia no na woni ne wo ho ya me pen na munyae ye ansa na mutu utu kwan no ena woni ne bobre na bia ya adwuma kakra mo fa mo ba ha ansa na wutu kwan no adanti ena woni na ye bi dai mo anware kura no a eka umpe bibi kakra bi enfa ma no oh Maa Akos I know there me kura no me makan he me ba ya me kache minister o do kwa do minister ni na ma woni a wo kire na botra woni no ani na ana kra me Mamen kasa atamamen kasa me kache ni say me kache ori do minister ni no me kache minister say me kwa me pebe say I pebe 100 million which is 10,000 Ghana na ka dia mano me kache minister what just there I am putting the one ya ahoya ma me wali na wali tina ma wali kwa wie me sakawa ahoya na ye no Maa Akos na me kache no eti Mr. Prepon sad decision na we take ye ne de wadawroma me jira fidie yi so ene bra bot 1210 yi na me kache wo say said ye tie bia no se be ya yawudie ne woni ama bi ebe free wonti e ka sad decision na we take ye say ka be man be 10,000 Ghana cedis no be me na wo ye ma me akbe ne be je ko maka kire me ho maka kire me ho say me man 100 million but when you what is the mawale no and look at the kuru no ozo awale oh say wonu ni mo ebia ayewo plan na ebia wo plan bia ka de be surprise no wonu nim enti wono no yawudie bi ewo ho kakra na on say ebe wu tu kwa yakọ no so no kremu na onyem na wu ya we na wo ko ye so ye nyina ye nim one fa plane who na bia kwa America ana ko ayi London na ko wudi ni number bia wo bra ya sa wo ko abrabo no wo fa ne easy sa but na wo so nim se wo ba bi anyimo wo wu ye nyina ne hwe no a wo no na ya akopembra bia ne ma ko ye kakra wo so bebo ano enti no se bibi ni a wo se ka ba ne hunu mo wa bre ma tie me se on se no I me ya Mr. Sam the amanfo me no kase kwa mo travel ento me ya duma on ma
Me what travel says here. Me buy all kind of me man. Me Bible service not swear. Me person not swear. Me in Accra. Me the passport. Some no can say. And the idea being I mean Argentina. I didn't that's all by Bobia. One time I say Accra or there in Tamono. Me to na ko. Na mo to grab na se won tia simpa. Se won tia simpa. One on war. E beka wo. E na mo baye. O frame ya be ma kwasia. Be me se kwasia nya ya. Aso wonya me de wachi ya. Wonya me de ma de wachi. Wusu nya ne de wachi. Me timi kurufie o. Me timi kurufie o. Wo ha da na dia clarity. Me ni wo ban kwa wo pe ba bi nka se. Akura wo da. No wonyi timasi. Efankata akura ne so. Kwame, wan so kwa wa broche me ma fra wo da se. Brother wale me. Kwame, wo ye oyi from me ba ho. E dia na kire se me na ni bre wo wa wale. Me timi kurufie. E na oba ni ti wo bie. Me ka kire wo se be padan. E ma akwala no because say no respect no. Aba from one ne papa nintem because of unti Kwame utimi kasa minyi 5 city e fa high dine no mafia won providing food no ama ne shelter ni nyina ye mikura me ware no enti me wale wa e ka metena ase na ka ma charge you say o mama tena ase miti me ware ye me anyi usu obeji akwala no man muka ma me se to aso na hwe no me pese wo gira fidikase yisu e ma tie fotie bi say when you were here without my support ashe mafia na bro sama ni mu na me kwa me di wa betra hey me fare ka kira me and then obo ga me mafia and then obo hu and what shall no wa bro me ni support you bie mafia wo year 2 from 3 ss and now ka say dey wo sa be hwe no me dey kwa ndo kwa baabi TV station from flower na this is can buy it. Kwame and watch no. Me no ma kwa ni ska o. Me do kwa na this is can buy it. Me pesa Kwame wo ka say e bia from 2003 to 2004 from January to December. Me ma kwa ni ska ka wa bra wata. Nsi kambo. Wo bia to be. Say dey me kan. Na me wa wale. Na me ye degree. Mr. Frepon. Marcos. Enu tire me bisa se o se oba no de na me ka se wo kɔ no wanyam ana wo ye no wanya buafo wono ana hwa akora no a bra wo beso mu o se wo kai se de ne ma ye metumi ahwe me ba ya wo hwa akora no sei na wo hwe no ni hwe ni sitie how consistent enu na me se ma tie mi o me se me hwa akora no so me bia na wo de sikaba na sesai ma enye me kasa bosumi bia eno dia me control me control enye bosumi bia ba me hwa akora ma na dia entokwa ba nyanse nanse ya me ba ya obusa me sika me ka kire se me sira no wonya botranya dai e ma me no ma me some few days me no kasa sika na ready dia me ba na me ye na ka kire me a me ba iti ubato no we started say wo hwe akoda no wanya mfie sen oh ma feze no swa na kura say ma akoye say wo control na eniema nyeye ni afra wo say ma wo ma me I want to be ase na eniema nyeye but eniema be ye bra na akoda no enya be mfie sen ma eno dia menkai Mama me si be wo si be say no anya 60 years na Akoma ni kan twaso wontumi nka okay Kwame wo kai say e bra wo kai say wo ba be sha akra say de wo be sha no me kai say mafia obewie JS JSS ya fa ni kwa SS akra ni be wa SS no Kwame ni from a wo fada wo bi say say sikasa na ade ni wura mu me charge wo na oni nkwaya akra ni coast na before sa SS asem ya wo kan no na o discover no that 10 years kwa na me no contact ya me better na woni me contact na wo shalo ana ka se be ma wa hu se wa wo ba no wo be shalo wa bra no wo from 3 enona wo no first company afa ne kwa SS wo si da bi wo de ne kwa nti SS ne kura nya e wa fa my friend wa fa da me na me da hospital me na front ya protect me 2 toes afri me nam because of such no me kwa we buy
bank ya na kwasere no me kwa we office ya na kwasere no sika we yiti na nsem nyina tua bi sunya ni MC me kwa no office no ma me bie obi a me na ya ho ya pa me na kwa ya no ya amputete me 2 toes one tia nti me do call ta FM station wona obetua bi Saneboa Mr. Frimpong ona de ne call ma say who akran who started social no wo GHS ananse no wura SHS oh ma jaja me anam jaja me ntre but me bande me hwa no ma Mr. this guy dey Mr. and this Akoma ma sister no oh we make sure say what sister need the sika no because enua mamu ne maamefo no dia sometimes we be catch say ebia we catch ebia sister say sister me need sika but yes akwa ni school fees and akwa ni kotobus and wo mu hie sika kotua mame we see through so sister need the sika na because we be catch say we the back ba no fa sister dia orgo atara pa no we awe sika bia maka Mr. Vanko bia bro medical bro medical ebe okra ofuka na ko ekosunya ori koma wo ma ko me ba cha o de ko wi ya wo fra ba yi so ebisa ne say wo ka say wo sister face camera wo fra wo sister wo so de aba apani aba wo de aba na opa me de Mr. number be mamo na ma fa no bisa no we anya yi bia ma Mr. mo ba bi me ya ba yes a wadawro ma we kra de mani age say wo ba bi busy but wa ma ya breti enche bia ya de ubesi bad ade ba ko bi ehia me ne say on say akoda no wo sha e na yenua ba yi wade ya wone ba ma no eche ya e na echire wo ba yi wuti ampanya ne ba eye wo ba wone ba ma ne kasa da na say ebia me da wa say bra me wo ho no na adwuma mu nya minim say anya bia no wabo akohomampo ama me ba na dibi say de me ho aye den enu nti maba me ba ye madwuma Marcos na sabio when you must say wo kan dia ano ode because me no abanma masha emanoma best 80 gra mira mo wale no America me emanoma ma hwe wo mo no enti me dia to me dia enwo nya se me fra enu mo dia enu mo me Marcos me pa fere me fra be man na very tina because but say why ye bi on say wo ko ene ne ba mu no and wo bi ne so ni muti ase efe ni fem Marcos me say anu dia me nya because akola bia di gini ma meja pade ya yes man anu dia me nya yeah osa tio ebra kra ne kra be hu say enye wo papa ni no won sa fe na said wo si ni abrante yitie no Mr. Father ne tie no kra no na fe ya besesa wo bu anim eni ama ho sam eni ade media me to me enye say bia wo bi hwe wo bi ba ni ade but nka di fem fe na ye de se me man kra de enka mo ntese ye ma Marcos me pa chao me oba bia me ya dwuma me mate wo de won ye fa today bom say akoda no ye hwe the way forward na fe ye fancy mate mesto I mesto mo number no ene dua ikura no scanner no nti wode ma ba FM no scanner wo sa me no kase eti edawonti no ye betimi abaji ana sesen oh ma me pa chado be kan bia because akra be person okokotro oyade ye person education no na ye be ka se kwa me frepo ba e na mo hwere nti no ye mra magi sika no yes champion be ready bia I want na magi sika okay extra cry ye timi baje ma me pa chado yo mate na wadawro ma oba ne so ne hu ayi na ya ka ye nse be ya yawudie ne be firi wono eno so ye be di hu nkomo na ya pe bibi kakra ama no Marcos me kwa me nyanko ye ti no se me nyanho se press awe wi a me nyanho meba ho wai me mate ti wo de ye wi ya akra ne ye be fra na ye ne wadi nkomo se chiro se du ada ne ye be ba baji scanner na ya ma wahu matema onya me sha o sha o so sako that's it dia ka ina wo be ye de wo de ye ne na de asem ne me hu se yawudie bi wo ho anye bi akra no wone ne netre mo bo bra kakra bo ensifie mo anye bibia de ba da dwuma ne bibia kakra no de koye okone na munyaye
ti se niema ye ye wo se waware de but e wo se omo bibi kakra na munsu so ti ase enti eno no ye beji ama ho why ye beji wona ma oba ne de no wo se e kira kra ne ye kase ye magi sika no a ye mra meje na ye fa nkotuatua enu nti eno so ye beye na ye di wi a ne hwa ne de fashi yensa ate obeka ne kama de ama na emom no akwantuo de enye easy obi kura try be fie dunie ontumi nkoi enti so wakase bia wakase 4 years ni no so ya akra no papers na enye yi a ebetumi abase eye no kre akwantuo de enye wo ye ya na nti wo se mi tu kwan ya no mo ye mesere ya wa mi tu kwan ya enani enra chi a wo ka ye wo beti yes we tu kwan be wo no hye bi jai akwantuo ye ntu kwan 3 days we dey ayo people say ne kwa ya enye easy nti ano de bia na oye but father enya fire no ede na ye ede aboa ye ba no e wo Ghana kopim se befa eno ene ne ye hwehwe wadawro ma whatever the case is eya wo ba nti waware ono so aware nti person enya me betua wo kan sa ne ma no wadawro ma saye no kura ye nka sa no kura eye no kura mesro jama ye na efiri na ekwe yenhwe akra ne mmomu no ne yiyedie eno ne hia yesese na ono a Mr. Kwame Frimpong so wato nanim tuo wase Maa Akos de bia me show wo Facebook minim ya wutumi ye eno nti ye ba mu sei dia omo ye omo niam akwa enti se ba bia wokoye no a wo ye ya na afa akire wo sa tedaye no we dia ye ade awie enti woni hawo ni nyina na won tobo ase wadawro ma wo se wo pe bibi wo bi wa ye dodo no kakra wudi nya de wo pese wunya ne nwia onko wo ba bi sese eye wo ba no na obai ehia se wo wa ha bi na kie keka bi de kire no se wo hunu wo papa no wunya nte wo papa nka no na ukunu a woni ne tie yi onu ne ye bibi ade ma no ade na afei de obeye ne ba wonsam ade a kire no obinim ne wo behwe bie ene wo wo papa ba bibia tumi si wo ba no wa ha ke betu no focus ya pa nanso nti me pa mo chew me gira ma fidi kasie so apa mi kuna chew se dia wa ye no mani so na kwai ba bi no na aya me mfom so ena ma ne ba sa nti amfa ncha me se dia me ba no obeya akire ni bia sanya ne guidance ka kra no me menti mi anso ni mu mesra no onu na gita akra no be pim sa abre ni fie ne yetie ni nua mu nyina nim se akra no ne ba no nti mi po ha no na me peso bi beti bi na abasa mesira me kunu di akra ne be ye bia onfa ne se ne ba preko pe na onyai emanenka na one de omwa me ne nkita akra no isa akra no ni ba bia papa eyi obey nya be ye na fe se obe flyer okay ame dana senso e wo me yare hwem ene na abotira wo wa ode akra me be pim sa bi mfunso oni pa ya friend Benjamin Oko bema Oko onyame onhiraw wa yade pi ese de wa ye no nani eso na eye ne fe wakura ni mu wakura ni mu kakra sa kwapem se ne wanya efisia bese okọ aduani nti be Oko onyame onhira memanyina etese wo a enka eye se watumi aboa ye ba ne sa nti sabrei opapa so beso menim se ukomu ebedwo wa ye bi ye nipa ya ena wonso wa ye no aha Ezra 94.1 FM ena Afia Ezra TV makosem jumedie wo hwe ena wutie bie mema abedwafo akwaba na nana Marco mema wo akwaba mejo so mini Pastor Julius mema wo akwaba if sikapa e wa ha to amu wia na afei ye the story foforo ebeto aso e de amamo Pastor Julius ba ye hwe ye nua ba atako na dune kwa mfepon ba enchete fo na na so ye fiada nti fiada nso de bibia timisi story no very interesting
yenu by only case be or say from pon akwasi from pon e fan from pon e mehwe ne ba they say akra ne almost 20 years say ache pa na ono so akwanto a 2 year nam say abroja kwanto no be okofa fa amoano kra ya na me ka chen ko say ma abroja kwanto no yenu na hodwo saa o ya fa so obi akwa afa ma na ye ne boga nje so obi akwa ya na afa o ebi asetena wa abrochire no sabi obi ote Ghana kra aye chen no ndi say what ya na waju no say abrochire no obi a na afa ma na o da ho de em fe wa brante ho say ye friend otono bo ase acheche ni nsemu kama ma na bo obi ko o se ma me kra no me ye ya me akra me ba ho say at least that humility no and you bun ko ya man ko say you be like our friends ko to ne san ade and na ode ma ba o se de ni ade but ahobrase ode akasa kra say so me kra no ni ma to ya me ba na me fe now wo se sikana nti ode na ba ha no sikana kra de da ho na o se ye magi sisi no so ma de mbe kan bi a say almost ade bi a e be ma problem na solve ntem o ye willing say obeji ama a solve nti I think say ye be da na se ewo kwan a wode enoma afa so ama ye bre so atesa cause mema ni bia ye frefre mu ya sabrika baby ode ne especially okoya ansa mfa man sa no ko be fast jama ye ya be fu kwa ye no nka ye kwa ode na be so ye so but at least upon there ekosu nyina but baby am ye worried ye na sister yi ka say ode asha kwala ne tim se baba be fana kwa abrochi nti ama kwala ne nsua de ama ode akofili kwa ama ye ka na de ka se ni de bia me ka se wote class ya kire wade a cha kwa na das na of deck hand of deck ne pass na ma e bibio na so betim chon of deck be 5 times class still no so enti ya na of deck ne tro no de but enka osua no twa ne preko is the best because I want to hear kai wa teacher for chewa de na say we no twemu on say exam stand kra no culture omu twemu by ave me ba ave kra no and wa mu twa maths na science ni ti nyese wa ntwa o ye twem na so ye twem enye se wa ntwa ye twem o ma hodu ata be no be bia ye ni ave say was susa maths science ya hodi we ba ma science ya hodi enti ye hodi as now enya my na say be say mo so I think say but yes say sa issue of say dey abroach ma nya ono nko happening fifi bebre I say maya enkra so na onya hu say metu kwan a edu ba bia neoma bi wo kwa say onye etoro kwa ma me ono ne tekwa buo kwa na ed because na dwen say me metu kwan nti me be kode ya how long am I staying in say me toto neoma yi abasa emwa I believe say obano no say breast no neoma toto na oba be fana kwa bucha no nobody has a problem but anya umfa to the team emani nyini team dem ma because I had emotion about because abrabode say say me bobra ha ma wonim de obeye but say ye wadwe say me ncha ha me ko chena ha na kwa wote kwa wonya hayi na aso ani ti message no de say et sampa say oni akra na e kan bibisa oma the right thing should be done at least obeba be fana kwa boche no ni problem oba no but e man ncha na dwene mu ma affect other things say oh yeah on tensa boche no e be nya abaso no na bua oba e say de o kana school no onkoko register ma we acha am say registration because so master tell mo ye nti bi acha in next you know on best start akwa na say the ss nyame ye na nyame ye na ono so ehun ha no na ma me so make onya no ho onya botre oya de aba no nko ade bibia eto atwa bibia be boko nti onya botre na onhwese de ye ne be ka bia e be kwa kosi bia no ode akoma pa e be sum na de ni onyam hye aba na ye da ne kunu no so ase Why dear because abano matna no nyema na from sa anya from matna no matter what wow bakura do baby na akura no ya je say wa wutumi say o finish but obi ba any adesa no to da wo bo na wo so say obeka say o mpa na semti na wo bo no to da so wa mo no so o je nsemu nti na dan no na wa wo sade ofie na obi bia osika na wo sade ebo nti nyame nhyam na mo ntonko so aba me sure say issue we there
nyame ado aba makosem so nko ade kwa mfimpo be scan no dey kwatcho na ready crop so oba no obaji 4000 no omra na omechi tambi opebi omechi okwa oka no kwa said the obeka bia na wom ti se ne ya kwa no se e kwa be man ha there kwa me se why ready say obema asomdwe aba na m4 no nti yenu aba nso nya no abotre na said tie bia no oma asomdwe mra Mako yeru akwa me frempon oje yeso a wo se o chirechiri mu na yakoma to yeyem kakra na nka Mako niema bi wo ha yeyem kra nto yeyem kra still kra no na o kam niema nche danto akoma mu sa unse wo be so akwala animu no na waduru ba bi wanyini obi ne hwe no wanyini na wodi woni wo ba na tie no wo kono na wonyem na wonim se munye enti that time nyina wan haw wan fa bibia ntata obi akopem se nyame adom wan kasa wo ba ni mu se wo ba ba beje enti se enhihye ye bi kura wo ho a ye ne ntantam hihye ma wo ba no obey wo beto no na no ano no o mante won kanta menhu ne nkola ne ntem na mo me ba ye se die se me ye dai eniye de odi ya no nyina no unse wo se first one no wo ko ba bi ansa na wo ye dai wo beji akora no kora ne me bi wo betuatua ye dai ahehye ho na che se wo ye wadwen se won fa wo ko ba bi a de se wo ye no wonye de wonye de o se de ya nyina ne se wo ko no na nye ono uti nyina na munye enti wo ba ye no anka sa 10,000 nka e se su ansa anka eno na opese wo hunu sa anhyehyɛ ye no enya ha debi enya no kura se wo ye dia na wo se wo hyehyɛ ye se niema bi wo ha manipa me cancer wo se ani bre na wonamu yo na sesei no odafom wa wo so wonim woni ni kase nyina wo hu se ade bi wa manipa cancer wo se ne ho ye dai e kire no de sese wo ye te se wo ba no ontumi biem sesei first wo ko na wo ba no ontumi kwan so ne niam akoyie ma no ba sese wa wonim se operation ahodo aka no a ontumi nya ne ho hwe no eno no ye twen ansa eno na wo di sa ya odi ani nyina o wakanu ano no wape bibi yetire bi kakra ana ne yare mu kura no wape bibi kakra de ama no sese ma ko ya amamu sesi ya aka wo se 10,000 kran ko nim se 10,000 bi wo ha wo de be ma no na 4,000 so kran no wo nim sa ya ready wo so wo ba yi wo ho no wo ba ne ye dai ebo nkomo wo ba no sese wo nso bia mu o wo twena betare wo ho asese wo ba ni nim se o ba pa no no wo ne ne ko de ba ne papa wo no betete no papa no sese no mfa ne nya hwiribiem because onim se nya ne papa nya dai eno no enti bibi wo ho a esese wo kyerɛkyerɛ maami mu na wo no so akoma ye dai eto ne yam yese wo ka ni bre ana wantie nipa no so a wonfe ne se mo na wo ma ne yesa no na ade ne ye de eye ne yese se yawdi nkuwa ne woni mu enti 10,000 ke se wudi kan de manu ansa no waware because woni mse wo ba ye nyina no unya bibia anya de e ma no enti se wudi kan de 10,000 man anka he anka ne kura no nka ni je ne ye soronko enti wo niema wo ye no de niema bi hyehyɛ na chi ma ya keka ne to saa no wo de keka ne to saa no obepia aba obeta no waje wani so usuwa wo de wo ye no ebe ji wani so onti wonu na wo ma saa mre de wo keka ne nyina ye de ye ba mu enti se wo se 10,000 wo de be ma no a Mako onfa mra sese ma ye nsa ma eno kra no ma ye nkasa ho biem 4,000 no de be ma na fama no wo be ji akola no manti bia ma ne sika nye dey enye ready because de wo keka to akola ne tiri mu no amana ye konkuro chenchen wo sese ne papa no kro ne ne tie no o fa buom omo o fa ni buom ano ye school kra no ye school o ko school wo ma school ne papa de ne kwa abrochire nti de bag si school de amo no any number bi onu se ho ya akola hwe akola de se de nkola si tian o de he ya papa wo se ya bo jai
Akra try ya homra na ya ba. Na che say what the aka to so. Na oboni ntirinko, oboni ntirinko say no. Ene me ba ye mremre kra ma no nye anwo a wone wo ye de. Kasa, unse ehunu nse ne nan, pio pinyina hye ne nan, a wo brenti wo ti won ka de. Ene dan so a wo da wo so no, enya asam ketoa. Ode ne wo nyina to so o. Every say wone wo ye bi ye de. Eda. Ene wone wo ye bi pen. Ene wone nante ye so no boni bia ye de. Ama ana wo ye de wutu kwan enti wonim se esese wutumi ye bibi ye de ema no enti mesra na ema ye nsa amfra ne biem ema ne mfa ne nsa anko ba biem eni wiase biem na obi akohye mbra de ama no wonim unsabesusu wobetumi ahwe no hweno kura ma ebi nkama me no ma onya mmere mama me ne nya bote efri se de wo ye kakra bi nswa hyanse akura no bosome na awotwe unsese akura ne tene so o ena sese papa no awone ne tie ne kunu no so odi ya wo kakra wa akwala no ho enye sa megu aware no enye sa sese no aware no ebegu because sese ne ba ne mu ne kunu na awone ne tie sese ibiem eti sa memfa misika meto aduane ma obi a wo mu minie de enti wo ba na aduane si wo kra na okote bia dia papa ne huna one ne be da ne kunu ehuna one ne beko enti mesra wo beje wo ba na to mu die hyeno no mo ye bi hyema ma bi kura nka maame no maame no enya dane akoma pa bi mfa mompa yenye de emawo sese ya won se obi na no se nyam betwi aka na ayem hyehyew edi enti na ayem be hyehyew because unim se bibi ye de ho a wonye de wonye ye enema ni ye Mr. Fre o hwe ye pa wo se wo hwe se de na wo se keka no e che se wonim dada aha o hwe ye pa yesro de waka Obofour wo kesi wo bi de bia Obofour ya dia wo kasa wo kwai na niam na wo ba na wo be isi ya to also yeah because ma ko na msan ka obeje mpata bi kra but o se hia mpata bia akra ne bana no pese o ye de wo hwe no yi wo kumam na hwe akola no ye pepese ho ade no so no na akora na wo ha na ye mfa ne nuru wo no na ye pe ba bia ma na ye de agina because wo ye nyina na akora no onyini enti se wo ma wani anko no ho wo be ye pepa na wie na akora no ye de wasai na wo de ne ko ehefa no wo ha na na se wasai no wo sa ye oba so enti yan hye ye de ye ma ne tentem ba ya e ba boa ne ha esene abrochire no nko a sister bi se ni kunu ka cha ne se o ye nwone nkola ne ho pepes enti chop money die ene ma de on fa ho ka na se be ko ba wemi ama mawu a be ko abrochire ma sa pepes Wama ususa me ya pepesa ba fa woni nkola no me ya pepesa man fa nkola nti wudam kwanya ba fa so ba nkola na mo modidie eti time be na wo ba ya pepesa bra wunye ya na chese wo be da hwe nkola no ne ena wo ma me pressure me jai yo me me fa ne nkola ne nko mesra o di brain kakra no fa ni di no ne nkola ne mfa ni di na na koma nto ne yem na ne bo nso nto ne yem ma ko mesra me di wie se oba no mesra sese wo kunu ono so wo yere se mefro wo a medi watam die o ma ne ntwa so o ma ne ntwam onu na maniema bi wo na ebe ha na onyi nani na afede na komanye den because wo badwere ho sa sese pressure nko na ekunipa wo dwere ho abo ho ade ba chikutukum na no so wa ha wo ben enti mesra no sese wo ma bibia ntofo mboko na ya bemu na die Mr. Fembo ohye obeye bibia duma kama sikapa evangelist ma me ba be fo akwa abrochi ba be fo akwa abrochi asay ni palai ya mo bra me ya victim me wo fa be fa na me wo form 4 1983 na oko Germany me ba be fo akwa ma mi shasim jabitidi isabu chiri ni abitie sala ni kwa sabu kunya no 83 84 kunya sala chese nyema bibiri mi shase sai cause me be ko ena me nam sa so ntre so abontre so na me be ko me wi from 4 me ma me si ye to me si me ofaso odin be ko abridge na me ti ho na fia de bit se na no odin ba methodist aso de
and I'm so for no. He preach we are not or so means I didn't call not that me be bompa ye man when we sukuna was one not papa when him didn't say over there over to us ni jinawa and patch up me of us over from a kwabichi free so for no ko catch Jesus say me say we are kwasia one ma quote no that the Bible say yense kwase o se me say ko catch Jesus say me say we are kwasia kan ko pesu ku ko put school dem na oba so obefo akwa na ja na ko ani se me di mirika ko fa KTI phones mama you need KTI 1990 ofa be na ko ani ya disi he mama me say you mire ana take it ni you baba na ma ko me KTI I am carpenter ko me ko ya carpentry na me ko furniture na me ko sua e dan so bo ba bi for the count na me adwuma mi enu bo no wa na ma hwe ofa beba ti ofa bakoy edu e no ne ma me akọ kachira ma me se won fi mi bio se rade o to mo ani bi no the same thing ana mi ame bay ni wofa na me de ne kwa ni nyanya me ka me ba brabo se university what's the thing na mba be fa no na me de ne kwa na ma ye best na ebisi na so wo ha ma no o ja ye na broche nko se anya ma domo abrochi ko pa kwada adwini ho eti me akwala na mi tunufo abroche na papa baba me fo akọ na me sra wo ye oba to nsuku su na ye wadwuma unya wo wadwo nko ano ko ye manager kora ano a o papa pass wo me fo akọ unu obi anu ni asem o ko ba bi sa no kora no officer je sa ko officer je da fom wo mmira officer je ho enti me sra me ba no ba bia wadru no wo sukulu jiri wo musua de e na brochire bola so adwuma ye ne store adwuma kora wa nko suku a wunya bi nyo na metra mo papa mfa 2 3 papa betimi aye eja from pon obetumi aye ba ele na papers process say ya fire to me say brown bebrem eno mo court ko ho asa na wo ye say edentini ya befa wo ma no enye yellow ebetire take be 5 to 6 years na sa bring na raso to wa me ye o papers ni ntom na wa nyem na wa wo mienu enti me sra me ba no on kon pesu school ko won to na disi aso enti kwa no wade so na wo to aso ko bia be save wo ta ma wo papa be ready no embassy ho nyema bia wo ko so akwa kan be save wo ama sa kan visa enti ntra wona nyamba kwa boche mama abo bebre fom be kwa boche kanka me ma na ni nuama be mu ba mo na ni to ne sister so na oye mobo ebere no fantini to bia no shantimeter boss sa wana ma nane na ninse kura ne hwa no ga da chale na ga me be ko sister so be fa no mo ane hwa na da ko ba mo hwa na be pai e na he no sha jinsi kokoro ko no be ko bro chira wanya ko bag ko bro chira keke wanye mo ma me enu le top kakraka e to mi tim se be fa na kwa wotimi na nye mo ma be no be kwa boche no be ye no be ko ba mo ya na so be kwa boche on so so be kwa nkwa so eti ye besre na ye mo nso se mo ye side bebre edisie bebre edisie nkwa na eso o mo na ye edisie won kan kire oda dakopo ba se me nko to nya ne won ye ho se be ma kwa ni no ba ba be fa ba na kwa ye besre mo fa abrochire ho muru sawo mimi gimi nyankopon na sem di paase wo se me hira wa asase a wo te so Ghana ya wo fa ite ya na makọ Dubai aba na makọ South Africa aba na makọ aba what is am to nanka o me fa manko obi huru adum bi keke enu akwa na me na mfo mu nyina ba kumasi ya kwa yi enu am ye trump akakra convoy me point no convoy sa ye na akosi apia no mkoto ye na mu se kwa yi anope na mkoja wo mu kwan tek no mu ko so enti nyame mre pa wo ho me ba mi tufo ko school o papa say sika be register bibia you ready me se okwaje na ko
na na so munyo no kaka ontimi sa pepesa oye na wo de suade no a na eluko ba bro immigration yi embassy wa be ko you suade be bro efa na afa so wa nyim dia no wo pa adwuma ye anya bro chen kwa ne bobra ene bro me fa bro chen sam en hampola ne basa ya mama ese o mabrabo eno na mama di tu apata she wie afem me na ba fe ma me be ko ma nyanko abrochire no wa kra wo betimi aye one ma akọ nye o papa bi na wo so be fa me wo say da na me ye me bi enti na me na na mo me form si form no say me nyi no na me nim say me na na mo ne me parents because na me papa kwa abrochire na me sa enti ase eda ye tim say yes wa abrochire oba be fa yakọ enti ene ye ko school a me computer yi on school ususa na papa obi bi wa abrochire computer na e de ba no me de kwa wa obebo bibia ye de bre me fama de ma me enti o se sa ade ne da wutim enti wo ko skwa nkwase ade nkwa na aye na me na be ma che metina ho ne me wo fa no mse fie ha na oba no ye hwan wo be kwa project kwa be hia de ti mi fie de oba adisha wo ye hwan wo be hia na ya na enu ntina me bo ma ba so nye sa me nka ba bia nke ne nam no because ya dwen nyina ye se ye betu kwan. And the moment I decided to shop no. Or to one of my own, na me cry mission, I broach the song cry, what won't cry, ube make because near one is I broach scatter. I'm not say, okay, scano. I broach tata, just one tata from Miam na me ba before I broach through one casa. And they be cry over. Yes, I answer be now I worry been put a door beko. And a mammy ye, my dream free so. It's the moment I want to say no, or then back to me go to school. Because yeah, they are shady chimo say, and then I have mammy. The problem, you know, no, mammy ne penny banadachi. It is also pay or badachi, and you can't saw this that sad the initial chimo say, eh, surprise cry. Oh, no man, or buy a surprisingly good ambition in some of us, yeah, qua. Obo say any general cry so ba de ahye ni tiri man ti ade cry fe enye yi na wo say no cry na enye yi what tie this ade obo say oba waki a emfa but they were da so na ebeba no na me problem with papa nyina ye say anya hwe no okoye no hu say maame na nyem and obi na afa maame no ene na ware ahwe oba na abesi time a waba Ghana abehu say akra ni a wakọ ani mo say oba na so ka say wuntimi nkoda na se a papa honom de menim adekra bia abenti a wo kasa aseda ne de onye so but at least I was so danas o kan bibi kire no ebusuan ka aba ekra no kan ne ebusuan de kra nko ho na da obayin pass aya hwe wutu kwan no de ne sika kakra say 1 cedi kra na oboa odo wunti na oboa wo ma wutu kwan eti at least aseda bi mpa fa beda na sensa na bibi e wo ho kra no why me ya dana senso so okasa no so obi kra beje but the moment aka so on fama na no je na che say why ready say bibi e ho no obesettle ama na afi ho enti saa de na waje pene so obaye ne de ya dana sen onko so ana onye we ni kwan se ba ma me ne kra sa atam de ko ba bi fu France na de wo so ye as a father why na ye be sa kra no so say abrochire wan kasa na abetima ko abrochire wuhia wa de na wuhu a wo kokra ye easy na when she had na akoni ebusa say wuduru ho be kakra broche kwam say the set beko ni ebusa say set we na wan ko school na wan hu na de na ebusa obrofo bi na wan timi anka si asan wo sa ba betan wo so wan san ma abra papa bia wa ha enti adwuma be na ye san wa wo ba be ye but wo wa de a wo ye wo kokra na say bia wo kura wo papers bia wo kwa adwuma confident wo ko ubi bi kra wo timi ye wa adwuma pesa o ye bibia o pesa o ye bia betimi aye e na nya broche nko na betima bobra ye nipa bebra moti Ghana ha o ma ye ye kura chen o mo ti abrochire ho no ebi mfra abrochire ma magic free ya ye ti Ghana ha enti wo de abrabo na ne wan kasa enti susuma ne ndidi utrim say o papa e ba be fo akọ na fe buo ma papa na wo hwe wo no na without o father no ono na ejina ye o papa ne nsi anan mo wa ha wa hwe o abeju sese mre nya ono an kasa me ba bia waju kra no ka wonju hwe o ma me ba bia waju na papa ono atetew abeju this time na won fe ni de ma ne de there be another entry yi ti me mesre ma no nya abotre se papa na nya agi atum so obehwa akra ne de ye nyina anim se wanya abeka no ha na de obeye na ye wi akwa ye befa so ebesiesi ama asundwe aba no asundwe no so asaba na papa no so ye da na se ai ni kunu no nya mi hwa na de waya ama akra no yo
Yeah, Ezra 94.1 FM, Ezra TV. Maa Akosem Jumedie no enoa na wo hwe na wutie ebie no na ye besika case be balansa na no ye be ko na ye ni kongo akodi nkobo ye wie be ba homa ne so na ye be fa case first case no a whole phone calls ye fa wi na fe ye sign akọ second case no eso se sa na ye no se be ya cases ni na obi abetumi akire na adwiri ye e de afa ho enti tro phone lines no etro ho ye ba ya na o frɛ 0558620300 0558620300 0558620300 and 0208